Akoma it is 7.9 from Safai. Yadi ani chiramu ewan sam fufun we dey abon fosam na yadru. Na when you tell for him sam dada. Na no ya wada de achi enwumre mu ade achi mfiada de ate ya ne say yesi post ni bi twumasi hwan inspector etu akasa yesi one na kantwuma na kodonkua ye friend say Maadwoa metime wan say pepa proud ametu akasa sabre de Maadwoa enkanta sifo biemti abra aposifo abomaden a omoso ne page no enne ena mpanifo abomaden a omde na kopie mu e wasemde bia nti osamfo William Servants inkum wono anedi akire na okoya sade asendie no omobo no tot omo itu ano yato na wahwe bia no omo ama no BF ni bi no ahwe mo so okay we menti ase no mde ama na duru ba be kro no aso okay we no kwa ono kra duru ba bi no akire o made ewom so hu enti William Servants inkum atena se dada eyese yakona so ye na de siye ewo eye assembly bia hono no otimi de ma nemom ni nyina mu no ube ni mu ka ta no so na ba be hwa abra boss ni eye senior nana Victor Koye na camera da kwabra ne ko na wo hwa na manfo su manjo maame na busuafo ni nua ba ma te se no ofanom ene adofo nyina bra Facebook page so na bra be hwa bi na akwa no krampo no ye bisa se ayade kra no omde ne baaye ena ayade kra no omde ne free sa asukore mampon district court wonom epieye uba Facebook page so abra na omu etwa adwe nyina no etwagu abra yewura William Servants inkum etwa na man boso edem open wadaro mama adwo nwumre mejo so legend emponu ye nwumre nyame adom me ho ye legend ye de nyame ase wona mu kopie assembly bia ho me ye mudi nka kra ansampo na bomo ede gaman no eba ho muduru honom no sen na mantam honom ne court ho anim ho ne yakire ne ho tesai je beka se koduru ho ntem kakra ye koye no na abusuafo no enya mai na ye gina on afi ye buse ho se so ye de ne ba ha ana ye de ne ko baby foforo eti ye na be 20 minutes time eni hu se please ede omo pick up hebi speed pa abe wurem eti omo wurem wan ye so se ade de be ga man ye de na be na itu mi kadi achi in fact omo yi na quickly omo de ni wura eye courtroom ho na mimi susu se na omo try so omo avoid the cameras no it is speed na omo de ba no de na no odin to omo yi anom de ni wura eye courtroom ho in fact courtroom also there yemfa camera enko ho phone kra enfa enko enti obedru ye be 10 minutes time na hu se busuanfo no be brave in fact obedru ye no na eya reho esun courtroom wo there omo ebo ho ma na unim tama ye wura courtroom ho no ye hu se eye Inspector Ahmed Chumesi eti ben adaka na ya na yedi omugine mu no na ordinary sum na no boss no shatale color pink t-shirt club tee no ye club tee round neck pink and she jeans nika but echechere ne kakra and she slippers and a nose mask black ebona no na why sing na mesumete eye Big Joe eye Maadwoa enua odinachi ona Maadwoa dinachi ye wo Big Joe ansa na ye wo Maadwoa eti na mete Big Joe echi ya na mete Big Joe na Big Joe ehye eye Inspector Chumesi from say ye be friend amana ko gyan da kanim o hye ne saa na mesume hye Big Joe ene the way no hye Inspector Chumesi no utimu se na ne mekọ so na adwumu na doso na Inspector Chumesi no so na omote the opposite side it is better ne paganity na so hwe Big Joe a utimi hwe na ni bebre no waka ne ti esio it wa no paganity no hwe ne kakra no wasini trase o paganity no hwe busuafo no kakra no wasini trase it wa yesa ti anche na eye police judicial prosecutor jupu eye ACP Kofi Blagoji so ebi PM ewo ko so ona ekwadubofo nti obae na judge no anase register no clerk no e ka kire eye Inspector Ahmed Chumesi say onko gina dakanim e na ye hyase ye say ye de ne kwadu ebo no na
omo sha sei omo di kan kan charge sheet no ekwan a enam so ema okukun eye Maadwoa na de ema court ho eye dede kakra eye sika na sem sika say what say 5,000 50 million to sika 50 million. Okay boss una krata no BF ne kita and charge sheet no mo na nam to no mo sha ase no mo se sen ye pese bo no omo trese etiefo nso ba Facebook page no so ba ba yeah omo trese eda eye 20th April next last week Thursday yes Chumasi eko eye Maadwoa ho no ko ye no no frɛ ababa ba ko efre ni Eunice okay say on frɛ Maadwoa ma no nti on so frɛ Maadwoa e ma Maadwoa bai nti oba no ka say on fa ni sika 50 million enfa ma no nti na ko ye ye friend say echi wa hyew nti we kana we aka nti ni mwa na Chumasi eyi tu a ode ushutu eye Maadwoa just ode bi gu ni yam na ya sesa na ya sesu ode bi gu ho ode bi gu ni kon mu eno ode bi su ebo ni ti ai na say friend say moba be enum asensia de ni nyina efri eye etuo ni mu koi ni etuo na Chumasi su use no na eye service special chese eye etuo aban e de amane se onfa mo enipa ho ban enye binyane dia aban dia Ghana fotu a chese ode bo ban ena chese ode kudi eye sa onukasem no na eye jupu ACP Kofi Bragojika chere court ne se charge ne dia se ne be ya obehu die nti edna be gina dakam ni nti no omo ede eye meda abono se wakunipa na wadi ewu it was near first charge na eye likely say if esan say okan say nyame ya Adum a da court besa transi bio no eye May 30th no charges aka ne beba esan say eye ekwan a ofa so eyusu eye etuo no eno ho charge me didi se beba na ebimu so ebusa Eunice no role will play ababa wa no ne charge nyamai se charge bi wo ho a enu di nyamai se bi wo ho de a ne 30th May no eni ebi hu charge so a ono so ye dey say ono ya fada me gina court ye ncheni mpu enti afena police for no ebe chirima kire na de ba ko a eno so esi wo court room ho a eno so ema ho so ye yi kakra eye IGP nkra ode soma eye jupo Brakoji se o meka nkire busuafo na be kai a enra ye ne abusuafo no ya Akoma FM ye ne Maadwoa maame ekasai e ma asem okan ni se ono de ade abusuafo no ehwa ni se atentrene ena omuhia na IGP so eton krade ma omo se we eye chief jupa asem a oka and se jupa asem a oka kire abusuafo no from the IGP asem oka kire omo ni se ade se asem na esi no IGP se odideni be die kire kopem se atentrene ebeba ama abusuafo no na also ogitum se eye a police service ni mo no ye onipa bi omu a omo eye niema basa a okar brofoka se woka se ebi mu exhibit barbaric act ebi ni ade a esi ene ebi mu so ebum ra no so na sa niema ni nyina no ya ade ekoso wo police dwumadie mu nti omo so IGP so ehwe se sankofo ni nyina no so no ode ombefa mra kwan so na sa abrantie we say no a case na aba no omo be die chi ama na yen hweso de e de ama eya fofora omo so police dwuma ku ni mu a omo ye niema emfa emra kwan so boss answer na ye bewie sisi no o kan say de no mu si read sa charge sheet na later be ye brief fact BF ma isi wachi mu na said we see twin tuo any ade wachirim but omo okasai omo bisa na ade ba ne tirim ama no twin sa tuo no ogi sika wie o said de na ba ne tirim tamwa okogina adaka nim no hu say ordinarily ye court be busa say ye the charge ni bo wi ani ebusa say udi for anasa udi bem nanso so eye abrantie inspector Ahmed Chumasi de court ne ka kire no through the clerk ka kire say adaka no odwam nya de ebebusa nso odi for anasa odi bem esanso odi ewu etinya de ebebusa nso odi for odi bem enti omo kasa ya ti omo wie ye no eno mbusa ne se edie na owoka
Yes, it's 87.9 Kumasi. And your hodie osun kakra. Ne ho wo so. E na wo ka se ade na esi ye no na nya ne pese obeku Maadwoa. Ne mom no abanisa. Nanso so de esi ye bia no eye ono eni ne nyame ntem asem. Asem odija akot no ankasa bi. Wanka bibia bio. Na oba no na busuafo bi ka no ana mo pe lawyer ma no na ne lawyer nso di na chi ana. Obegina ho ne ebusa ne se ne lawyer we oso ni lawyer. In fact tam oka so ni lawyer no. Na journalist bako etimite the way oka asem no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Isan say the way a judge ne busa no. Ni se do si bia his worship Boabin ebusa no say na o lawyer we or say mini lawyer my lord. Frade Nyankopon. Eti minim se bia nyame ya Adum a 30th May no because okodemu more than okoreman more than 1 month. Enti 30th May ni bia obenya lawyer bia amena be twitwaje ne dia. Bigiri ese bedru ho no. Obenya lawyer bi amena be twitwaje no. Enti oba no no ne na banka ba na aposifo. Abanka ba odi ya adwuma. Enu na egu ni nsa ode bae. Enu anom de cha egu ono. I say police ni bia wa banka ba. To ono ande nom de. To ono ande nom de gu ni nsa de ne. Na na busuafo bi di na chi ana. Busuani bia na odi na chi bae. It's not quite ono nko a. Bu bia na oyi ne ho so ibusuani wo ho. Yenim se obi di bone a. Dru ba bia timi se a ohwe nanimu a ebia na wanya nuhu bi. Twumasi die no na te sen. Metimi aka kire twumasi de bibi ewo nuhu achi a em se wanya. Ohwe ni dimi na no a. Ene sene unse obi wo ho a ameye court obi wa mfa ne ho. Ba hwe de wi anu ayi sen na no te ho no a. Utimi se ko nya akwanya bio. Se ankobe ye bibi foforo asesa ade na oye no a ebi ankobe ye. Enti May 30 ana court May 30 okay court be sa tenase yo boss ya dashi it's me dashi ya dashi na ha dwene abusafo osamfo William Servants inkum o de wa ye chewa abamo do chewa na amaye na aba fidie ni enti abro we ye na busuafo na do ho bro fom yi mu so me mu o mu so ye mu o eni enyan bia ba ye wiase bia no hweye abufuo nye timi se me omode ka ni beduru ho nie se ka we no omode ba ye aha eti kana ya ko achi bia be 5 seconds a ntiechire no ana no omo twini wuram kakran kanti wa nyine wani a unhunu won gi so gine wani ye wi se na Victor ye smart pa eti wo so se no otim aha ntu nsa kwa no ni tikura 10-15 kakra ntina bosifo na twa no ahia eneja omde na kowuram na omuma camera na no so na yehunu ade yehunu anim awie abasa eyawra wosem ama kota nka ho asem bebre nteja contem de be na me nchimi amia apa menya ma ne nchimi apa da nkwa mama nyewa apa da nkwa mi tie mi so grade nko fugu a